अहानबदा मरुइबा पाव point by point amadi documentary evidence puthoknaduna floor da debate tawnasi haina chief minister Nongthomba Biren assembly session da thamkhre Congress amadi BJP gi wafam toklaga Manipur gi miyam kannabu khonasi haina MLA Nasir na phongdokhre Congress Party ki MLA manga na ngasi aroiba assembly mifam gamari lenana speaker da aiba cherol ama pisan khre amadi walk out tawkhiba gi clarification pikre Kurumjari Naris Window Manipur News Mideng Tabiri Bumna Po Gitanjali Sairem na taram nokjari hojipungja si phabogi mapung oba pausing miyam da pizari Point by point amadi documentary evidence puthoknaduna floor da debate tawnasi haina chief minister Nongthomba Biren assembly session da thamkhre Taranithoi suba Manipur assembly gi taruk suba sitting asi loishinkhre loishinba numita Manipur gi chief minister Nongthomba Biren assembly gi floor da debate tawnasi haina opposition MLA sing da haikhre point by point amadi documentary evidence puthoknaduna debate tawnasi haiduna opposition da haikhiba loinana core issue mayam asi khanasi haina wafam thamkhre loinana irang sagaliba pangangang liba sing asida nation asigi amadi state asigi harmony da akaiba pibagi damakta legal action lokhatadabani haina haiba wafam su house da thamkhre Aina haikre debate tongsi parliament assembly debate tongapamni debate to ngamnasi debate to hainasi point by point documentary evidence khumngamdre puthore na khoi yes ko issue to karino adu influx illegal migrants adu golona unnatural growth of new villages adu di khangamdri ne mayam tabana trene asam rifle hai leiti hai duni ne a satellite mapping do lalaba adugumba duna leiba nga ne bula ammise khoi hari dudi kaino su mapan thok ngangi dudi khoi kaino su ADC su Manipur ni kaino panchayat su Manipur kana na Manipur nati hage more da small town committee gi leiding da jati apun ba yaur ga election tor ga chairman khalle ADC leira kan di tribal khata hoy atai jati yaw ba de makok du mo edu khangba ngamde adu khangba ngamda bu kamaina leiba nga khoino ara ina khomi na hala ina khomi silida su gi matang yes su akoi cabinet na su akoi MLA mayam na su lo kan su lo thok da me na khoi decision lo house di yore house gi resolution chale su lo thok da me yare le le na but aina hagi bu tripartite to na ai khoi gi di signature pi ro na khoi di withdraw to re ahum gi manung da ani mari taw gi mai na by basu hingi but adubu santoratre ministry na santoratre mina mado house ki decision do su sana roi haiba sana ba yaro haiba house ki decision do only to gi na khong gi bu do thoga ma hingi hai ni na ama kana house ki only to re ada santoratre mina du muthalaga adu haidraga hingi re ki law nam me mayam pasasi da isau tha ka le adai ama kana member amaduna kai mana do house do haiba ba Bangladesh ki matok tani kari hai na mai what do you want Bangladesh ki di United State ki America ki mogi base area ma airport yar base ma pi da bai ne ba masi hasina lo thoroi se America ki influence ga akhoi je illegal immigrant pi thok na bi rang ho ga ro Manipur sa illegal immigrants in Manipur je pi thok na bi rang ho ga ra idang sagat ke ha ra ma aduna sugum ba mi sin si da moi se responsibility fix to me koi honorable speaker sir if anything goes wrong and comes wrong moi gum ngang iba santoi ba suma irang sagali ba se member was no anybody moi the nation sigi state sigi tranquility the harmony the thugai bagi dong moi gi mathak ta koi legal action to gudo aduna sa pangang na ba pangthak sang na ba se phatte Congress amadi BJP gi wafam toklaga Manipur gi miyam kannana ba khona si haina MLA Nasir na phongdokhre ngasigi assembly session da JDU gi amata ngairaba MLA asina makhatar duna hai mamang chahi gi me thada gi chatharakli ba kanglup ki irang na maram oiraga lambi thong sanjin bagi khudong chaba lai jungai cherakta ising ichau amuk nangba asina lambi thong sing khudong chadaba
mawongda leire aduna mari leinaba singna center dagi senthang niduna apikpa package ta oirabasu lambi thong semjinbagi khongthang paikhat piu haina Work Minister amadi CM gi pukning chingsinkhre Rural Development amasung Panchayati Raj asi mahakna khwaidagi maru oiba department ni haina phongdokhi masida Englishingani taratare taranipan kunda center na Manipur gi lambi thong semjinnabagi dama kaitharakhiba crore lising ahum sizinaduna chahi nipan hena thabak paikhalakhiba contractor sing na thabak loisindaba amadi crore lising amagi changda mangba yabagi fibam lakliba sigi daita kanana pugodori haiba wahang hangkhre lambi thong sembagi matangda rules and regulations sing leitrabara amadi thabak loisindaba contractor sing blacklist thamdriba karigino haiba wahang su thamki Center na kaitharakpa senfam sing adu mafam khangdana manghan khiba haibasi laibak thibani haiki magna makha tana Water Resource Department ki oina crore kuntra muk thambada matik chaba senfam sing ichaw thoklaba fawa senfam kaithadaba gidamak pendaba phongdokre Work Advisory Committee ningthina mathau tawhanaba khongthang paikhat piu turel ganakna na leiriba jaga singi MLA sing Work Advisory Committee da thaupuhan biu haiba wafam sing thamki amadi loshilakpada BJP Congress tolaga Manipur miyam gi yaifana ba khonasi haina phongdoki Parliament member mangana walk out tawkhibadu nungaitaba utki walk out tawbagi mahuta ningthina apam pamda wari sanabana hena chawkhatpa purakani haina mahaki wakhalon thamki amasong border fencing asi subnagi kilometer 450 tamak masing Mamangi lengak nasu loisilamde hantaki chahi taret makhai phazilak laba lengak asina su loisilaroi dra haiba wahang hangkhre border fencing asi loisilabadi Manipur gi crisis loisanbaga manare maram asina chahi ama fana changoidaba thabak asi athubada loisinaba yamna kanna taksinkhre Sir irang sigi matangda maruani India da अखोन खंगकुमिकुप्तदी सासन तौरपसी कांग्रेस आइदर बीजेपी कांग्रेस ना मग हुनगनी बीजेपी ना मग हुनगनी तौबतबु सरकार पाइननबा होटनबा पार्टी एनिसिना अदबु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नहन हाइबदा याम फजबमा सोशल मीडिया दा पार्लियामेंटेरियन निसि लेबाक सिदा लेरिबा पार्टी पुनमक्सि भारत पु सेवा तौगेन हेन फबल लमजेन तानबनि अमरोम दा हाइर पार्लियामेंट लोरबा कालदा ऑनरेबल मेंबर मयाम फोटो सेशन तौदना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर टोपिनै हाइबदु अदुगुम लेबाक सिगि दा मखल्लदी Sar khana rasu launa rasu phammaga launa ramagati hena nungaigadabane na sum khanjaba sar wagau tobagi amagi mahutta phaminaraga aikoi sima pami sima tohanningen adubu fencing se cancer dasu earlier stage second stage last stage saiba mindi leisa sar congress ki matam da chahi 35 do loiramdena sar BJP ki su chahi 35 se de fencing si loiroi doribra honorable prime minister no honorable home minister na fencing ki matang se de kari thambiri Sar handaki sahi tara sida magoidradi mathang amaki lakadoriba mathang gi sarkar dana honorable chief minister na tamona kariyena mag 2027 gi mathang gi assembly dana fencing si karam matam dalosin gane na mahavi dori sa mamang nang toram de na hujik losin loi dori bra sinisa yaragadi sar masi athu badalosin matam da Manipur gi indigenous sing si kannaba ge chu machaga moini aduna honorable chief minister na honorable prime minister amasung home minister ga tanabiraga Manipur gi kilometer 480 se state government na plan da gi khaidoga su Manipur kannanabagi da fencing loiba matam se sa chahi ma changi ai di leitabani aduna honorable chief minister na masidi Manipur praja ge khallaga fencing si athu badalosinaba khonnabiu Congress Party ki MLA mangana ngasi aroiba assembly mifam gamari lenena speaker da aiba cherol ama pisankhre amadi walk out tawkibagi clarification pikre Manipur Pradesh Congress Committee ki president kaisa Megha Chandrana Congress Party na thamlaki bawafam khudingmak लेबाक सिगी दमक्तनी कांग्रेस की ओइबा पॉलिसी अमगी नते पुनसिनसी हाइबनी अदुबु थमखिबा वाफम खुदिमाक हाउस ना रिजेक्ट तौरकपा असि लाइबक थिबनी हाइना फोंदोरकली वाफम असि अगस्त 9 दा पांगथोखिबा असेंबली मिफमदा ऑपोजिशन एमएलए सिंगना पुकटखिबा वाफम हाउस ना रिजेक्ट तौरकपगा मरी लेनेना कांग्रेस की एमएलए मंगामक असेंबली दगी वॉक आउट तौखिबगी मतंगदा क्लैरिफिकेशन पीबगा मरी लेनेना बेटी रोत लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा फोंदोखिबनी mahakna makha taraduna hai khundrapam asia gi MLA TH Lokeshwarna house da MLA khaktagi oiba sacred sitting ama famduna Manipura thokliba issue asigi matangda amata oina khanaduna
लोइसिनबा पुखलखिबा वाफम अदु स्पीकरना पाखुम अमत पिरक्तना रिजेक्ट तौकी मसे यामना लाइबक थिबनी पालिबा लेंगाक असिनसु इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उननबा कयारक होनबदा उनबा फंखिदे ऑपोजिशन पार्टी सिंगनसु उननबा होनबदा यारखिदे था 15 चुपना चथरकलबा लाल असि लोइसिनबा लेरिबा एमएलए पुना यूनियन गवर्नमेंट दा अर्ब तौनबा चेरोल थाजिनबता नतना हाउस दा वर्बल दा मूव तौबदसु यारकते नोटिस सु डिक्लाइन तौरकी मसिसु यामना लाइबक थिबनी लेंगा की कोर इशू टेबल दा थमगा खननबा हाउस दा थमलगा पुन्ना खनसी हाइबा वाफमसु थमख्रे स्टेट अमादी सेंट्रल गवर्नमेंट ना तानरगा कॉन्क्रीट ओइबा रोड मैप अमा पीवीयू हाइबसे ngasisu डबल इंजिन लेंगाकना ताबिदना लेरी कांग्रेस पार्टी ना पुखलकबा वाफम खुदिमक पॉलिटिक्स तौबा नते लाना उनबो होनबिगनु हाइबा वाफमसु थमखे gravity of the situations of this crisis masigi crisis asigi masi honorable prime minister na masi phajana nongmata su manipur da laga hangbirate adagi tongan ba sarkar sigi mayam chatlaga unana ba taw hona ba su ayaba pibi rakhite aduna august house sigi member mayam singche masi aikoi khanare har kanda wari ba ma house in lauraga central government da Union government da urge tausi masigi leiriba housing jathariba crisis si center gi achauba honorable prime minister gi achauba role lobum thoi aduna masi aikoina central government da urge taur kanda honorable prime minister gi attention taunana bai khoi amuktang unabagi tanja su launana ba haidana aikoina private resolution se thim jamana ba tongan ba honorable members singi tongan ba notice manga pi aduga joint notice sisu adum akhoi thajali masidi honorable members sing the thaba punna su thaba adagi verbal move tawa house the sathari ngai da verbal move tawa se masi adum akhoi discussion tawa ya bai room si karigumba honorable speaker na bias oidraba sarkar asna ta sengna issue asi crisis asi akhoi tare tara thokna khanaba yabagi apamba leirabadi yabi pum thoi haibasi madu khalakanda akhoi gi notice to straightly decline tawbirakidagi akhoi friday sida akhoi masi walkout akhoi mla honorable mla walkout torokhibani ngasina walkout torokhibadigi maramdo in return toina akhoi honorable speaker da pichanjabani August 13 amadi lagliba August 15 da pangthokadoriba Independence Day ga mari lenena BJP gi thomi singna lamdu sengba amadi Bharat ki machu ahum gi firal thenaba gi campaign hauraba matungda ngasi Manipur gi Chief Minister Nomthongam Birena luchingduna Kangla gi Western Gate da lairiba Maidingu Narasingha gi murti sengdopagi thauram thabak haukre CM na paumi singda हाइखिबदा इराइपाक इरमदमगी दमकता थवाई का थोखरबा इपाइपु सिंगी मफमदा हाइकत लेकत तमना सेंगदोकपा अमदी सेमजिनबनी अगस्त 15 दा पांगथोकदोरिबा असिदा मयामसु सरुक याबियु अमदी 15 अगस्त की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गी मखादा अखोई अमतनी हाइबगी सक्तमदा हर घर तिरंगा पांगथोकमिनसी अमसुंग मागना मखा ताना हाइखिबदा मपांगल कनबा भारत ओइरबदी मपांगल कनबा मणिपुर अमसु ओइगनी हाइबने चिंगबसु फोंदोखी BJP लेंगाक असी चन्नत्रबा पार्टी नि हाइना इना मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी की MP अंगोमचा बिमोल अकोइजमना केरला की कोची दा फोंदोखरे केरला की कोची दा कांग्रेस वर्कर्स सिंगना अंगोमचा बिमोल बु ओपगी थौरम अमदा महाकना हाई कांग्रेस पार्टी हाइबसी तुंगी मिरोल गी दमाक चौखलकलिबा अमदगी मतमगा चुनाव पार्टी अमनी अमदी BJP हाइबा पार्टी असी मतमगा चानद्रे आउटडेटेड ओइरे हाइकी मखाताना महाकना थौरम अदुदा लाकदौरिबा इंग्लिसिंग अनि कुनगा तरेता पांगथोकदौरिबा जनरल इलेक्शन दा BJP ना लुचिंगबा मणिपुर दा पालिबा लेंगाक असी माइथिबा पिनबा कांग्रेस पार्टी ना होनागदबनी हाइना फोंदोपगा लोइना BJP असी तोहान बा कांगलु फुरुप कयाना खुंदादुना लैरिबा लेबाक असिगा सुसिनदबा पार्टी अमनी हाइना फोंदोखी अमदी महाकना मखा ताना हाइ हानगी मतमदगी मिखलदा BJP गी टिकेट असी मियामना तानै अदुबो हौजिति टिकेट ना ओइना तानरे अदुना मियामना चेली हाइना फोंदो
फोंदोखरे लोइनना लोक सभा मिखलदा महाकपु यानिंगदबा कांगबु कयाना किहन खंगलखिब लई अदुबु मसिंग यामलबा मियामना महाकपु थाजाबिखि अदुगा महाकि का ख्वाइदगी नकनबा लंबा अदुदगी रेकॉर्ड ओइना लाख हेना फंगदुना माई पाखि हाइबा वाफम सुथमखि महागना बखाताना था 15 हेलक्लबा इरांग असिदा पीएम ना ओडिशा की ट्रेन एक्सीडेंट केरला की लैंडस्लाइड असिदा सुनतना यूक्रेन दा फाउबा चतुना यंगसिनबा अदुगा मणिपुर की क्राइसिस तना हन्ना यंगनक्तबदा पेंदबा सुफोंदोखि मणिपुर असे इंडिया की स्टेट असिगी मनुंग चंद्रबरा हाइबा वाहंगसु थमखि अरोबदा महागना केरला की एमपी अमदि मरि लेनबा सिंगना मणिपुर की वाका ताबिबगी दमक थागतपा फोंदोखि मोरंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा खुल अमदा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना ngarang ahing pung 12 मखाइरोम ताबा अद्वाइदा बोम कापसिलखरे पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना बोम अदु मोरंगी मैदै खुलगी लबुक्ता तादुना पोखाइखिबनी बोम पोखाइबना अनकपदा लैरिबा खुंजा सिंगदा अकीबा मिपाइबा फावनखरे लाइबक फबदगी असोक अपंदी याउगित्रे हाइरि थौदोक अदुगी पाउ हेक फंगबगा मंगा सुबा सिख रेजिमेंट की टीम ना वोम कापसिलक्लिबा खुल अदुगी माइकै रोमदा चंगसिलुबदा कोके मिलिटेंट सिंगना नोंमै कापसिलक्पदगी सिक्योरिटी फोर्स का पुंखाइ अमरोम खुद हंदुना नोंमै कापनरबा मतुंग कोकी खुलाई पाइबा सिंग अमंबगी खुदोंग चाबा लौदुना चेनख्रे लोइनना मखा ताना चंगसिंदुना थिबा हुंबगी थबक चथरुबदा कोकी खुलाई पाइबा सिंगी पोजीशन लौफम ओइरंबा बंकर कयासु थुगाइख्रे हाइना पल्ले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंधुना तिरंगा प्लेग तिरंगा यात्रा थौरम पांगथोकलगा पांगथोकलबा मतुंग तिरंगा मेला अमसु पांगथोखरे मेला अदु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स मनुंगदा लेबा पंचायत भवन दा पांगथोखि अमदि लागलिबा तांग 15 दा पांगथोकदरिबा 69 रक सुबा इंडिया की इंडिपेंडेंस डे गा मरी लेनेना पांगथोकपनि हाइरि ngasiगी थवम अदुगा मरी लेनेना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी खुमंथेम दाइनाना लागलिबा इंडिपेंडेंस डे असिगा मरी लेनेना मियामदा पाउजल पीबगा लोइनना नुमित असिना लापदा मियामदा लाइबाक निंबगी थौना अदु हेना हेना हापिदुनबा ओइरसनु लोइनना अफबा चौखटपा लेबाक अमा ओइरसनु हाइबा फोंदोखि ngasi पांगथोकलिबा मेला असिदा पुथोकलिबा खुदसा हाइबगी पोलम कया असि मियामना लेबा याबगी खुदोंग चाबा फंगहली हाइरि मेला अदुदा इम्फाल ईस्ट की तोंगान तोंगान बंगफमदगी लाकपा क्लस्टर लेवल फेडरेशन अमदी विलेज लेवल क्लस्टर फेडरेशन ना चिंगबा सिंग सरुक याखि Impal East District Administration na lagliba Independence Day 2024 ka mari lena Tiranga Pledge na chingba digi Tiranga Yatra rally na chingba koi district level de pangkok thari duga nasi koi Tiranga Yatra pangkok matungda koi Impal District Panchayat Bhavan lairiba sida koi Tiranga Mela sidu koi Sinjari hariba Tiranga Mela sida mafam dagi Impal District jaga tuan jaga dagi cluster level federation amadi village level federation survey group na chingmana semjaba utsagi oba pochi sing appointment mela se uchari duga apodi yonsun zari hariba mela si mayamna tapiraga tiranga mela si mai khawai halchang hen happy yu duga apodi na independence day se da mayam kumbada lebak ningbagi matawna se hen ha ko rishnu duga apoba chakot leba ama rishnu hadi se reasoning duga amuka hanna ko impact is leba preza pumna mak amadi Indian citizen pumna makta magi independence day ya culture major लमदेंगी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चलफम लंबी थिंखिबदगी नागापाल द फता हाउटी सिंगना चिंगमुक वांगना पैसिंदुना लेबना लंबी चथोक चसिंदा चावना कायबा पीरे हाइरि लंदम असिगी कोनुम ओरिबा इम्फाल सिटी असि लुनाना थंबदा चावना खुद थौदांग लौरिबा सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की लंबी लेंगांगना थोई बिदबना लमदेंगी अपुनबा मियामना मतम कक्तना चथोक चसिंदा अथिंगबा थमखिबा मरमना चावना चैथेंग पीरे फता हाउटी लंगथोपम लेतबना नागंपाल द लेरिबा पब्लिक टॉयलेट मयादा तता ट्रक कयाना सॉलिड वेस्ट कया पैसिनफम ओइरे मरम असिना लंबी असि फाउदुना चथोक चसिन तौरिबा अमदी मनांग नकपदा लेरिबा मियामदा चावना अकाइबा ओहेले हाइरि मरम असिना मनांग नकपदा लेरिबा मियामना फोंदोरपगी मतुंग इना मफम अदुदा फता हाउटी पैसिनफम ओइबा यानिंगदे पैसिलिबा फतबा हाउटी सिंग अथुबदा लौथोकपियु मरि लेनबा सिंगना अथुबदा मित्येंग चंगबिदुना मनांग नकपदा खुंदारिबा मियोय सिंगी हकचांगदा महिक मताइना
थोहलकदबा अनाबसिंगदगी कनबियु अमदी मनम नमथिबना मरम ओइरगा अवाबा कया मायोकनरी बा असिगी सॉल्यूशन पुरकनबा वाफम फोंदोरकली मतंग स्वाइद ब्रेक अमतंग लौजगे ब्रेक की मतुंग तोंगान तोंगान मखा ताबा पाउसिंग पुदुना लाक्चगे नॉर्थ ईस्ट विंडो मिलियंग तादुन लेबि Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. ब्रेक की मतुंग दमयाम मुखना तराम नोकचरी ngase desamna iroi sembada leiba college of agriculture iroi sembagi din office songlong sinkhre niyom gi wangada from paishin bada ikai ba poktaba amadi post adu thadok taba haibasi angokpa po I haina desam gi president mayengbam somorjit maitena phongdokre president amakha taradina college of agriculture iroi semba imphal gi din oyamba professor Indira Sarang Them asi 31 July 2024 da masagi chahi humpumanga subadagi central agriculture University Kaugi register number na relief order number CAU register 2536 PF 19 Thoktuna Tabak Potabagi Ayaba Pikraba Misak Amani University Asagi Ag and States ki Dean of College faculties ki 4 clause 1 matung ina yauri desamna professor Indira Sarang Thembu dinamadi director of instruction ki charge puhanba haibase university ek amadi states matung ina lale haina chahi asigi august mari da media da phongdokraba matung da university asigi register na haiba oza asi amukhana haiba charge sing puhaliba ase university asigi status and ek ki matung ina tawbani haina chahi asigi august manga da pauche amada sengdolok pathengnai matang asida hangning libadi university asigi ek amadi status ki niyom na chahi humpu manga helaba oja amabo denama di director of instruction gi charge asi makhata na puba yai haina haibagi haibadu mayek sengna haiduna sengdola iba asina takpadi samam naba amadi mathakta anoba aranba ama amuk kupsinna ba khonabani thawong asidi huranba makokta napi pakle haibagi mawongni asigumba thawong asida loop asina di yaba ngamloi maram asina university asigi register na 31st August 2024 da thokpa order number CAU register 2536 PF 192460 na Professor Indira Sarang Thembu teaching purpose ki oina re-employ tawrakpa natana niyom gi wangmada din amadi director of instruction gi charge puhalakpa haibasi miyam da chawna minamba amani makhatana college asigi din laite haina lawbaga loinana asigumba niyom gi wangmada din amadi director of instruction gi damak niyom na yaba mi ama haptuwa phawba office asi hangba yaroi haiki tungda lamphel police ki team ama laktuna desam gi volunteers singna lolamba so ahum do thugaiduna mahausa gom din gi office song hangki sigumba hana dil oibiramba Professor Indira Sarang Them asi 31st July 2024 da masagi sahi humpumanga suba number morakanda masagi post digi retire tawdana university asigi register na khuyik pidna thokpa order amana ekoi thabak digi potha khabo miwe amana same day sida mu re-employ tawi aduga same day sida haiba miwe sina su mu koi
order thukpagi wafam amchu lei laksani badi university amada natagani mai sang amada retire tawraba mioi ama haibase ma tangai fadana teaching lai su tak na bagi damak to oragadi re-employ tawbase loina mak chatni adubu yamna maru oiba college ama natag mai sang ama university ama phagana na bagi achoba thawdang loguduriba din haiba pose si thabak tagi langang na potha khraba mioi amada kari gi damak to hold to holibano masigi wafam se khuna thamjaba matamda piraiba clarification je an institute ki matung ina masi koi stop gap arrangement oina tawbani haiba karamba university masajigi act de khuni yengjaba matamda masigumba yabagi wafam amta yawde 2023 gi 23 da thoiba ordinance da zu masigi wafam je amta yawde adudi karamba act ki karamba ordinance ki matung ina asigumba stop gap arrangement se tawribano haibaneba Number Asia ki manung da leiba Indo-Japan Peace Memorial Complex Maibam Lot Pachingdagi Yas and Work Minister Govindas Konthauzamna bike rally ama lamthakre BJP Manipur Pradesh BJP BJYM Manipur amadi Harghar Tiranga Committee Bishnupur District BJYM ga kusamnaduna Azadi ki Amrit Mahotsav ki saruk ama oina leibak asigi mipum khudingda leibak ningbagi wakhalol hengal hannabagi pandamda India ki Prime Minister Narendra Modi na haudokiba Harghar Tiranga gi campaign ngasisu yumthong khuding machu ahum gi firal pahalasi haiba thimda rally adu chatkibani bike rally adu Maibam Lot Pachingdagi hauraga tidim lambi da chatuna kwapta fauraklaga Moirang Khunau Sangai Ethnic Park fauduna laklaga Kumbi Kaithal yorba matung mamai leiduna laklaga halaklaga Moirang da leiba INA Martyrs Complex da leiba INA gi luchingba Netaji Subhash Chandra Bose ki mafamda haikat lekat tamnaba matung loishankhi Maduga Mari Lenena Minister Govindas Konthauzamna Fongdokibada Leibak Asida Leiba Miyoi Khudimang Nationalism gi Wakalon Hengal Hannaba Pandamda Prime Minister Narendra Modi na haudokiba Harghar Tiranga gi saruk ama oina Tharam asi pangthokpani Tharam asi mapung fana saruk yaminaduna Bharat ki yumthong khudingda machu ahumgi jati gi firal paihanduna leibak sigi nagarik ama oibagi nungaiba adu fongdoksi Malem gi leibak singi manungda chapkat mangjil thaba leibak ama ohenbada Aikoi Kudimak Thaudang Lomina Sihaiki, Rally Adulam Thabada, LDA gi Chairman M. Asni Kumar, BJP Manipur Pradesh ke Vice President, Suoiba, Bishnupur District ke In Charge L. Minabanta, BJP Bishnupur District Committee ke President, R.K. Bimola Amadi Atai BJP ki Luchingba Kayasu Saruyaki. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लिसिंग मखादा आजादी का अमृत महोत्सव सिगी अमृत काल की अदुगुंबा अककनबा मतम असिदा खोय हर घर तिरंगा है ना लेबाक निंबगी वाखलोन हरदिबा नहारोल सिंगा अमुक हेना इनोट अमा पीननबगी पांदमदा निंगतमबगी फिरालसी यमथोंग खुदिंगा पाहेनबगी अदुगुंबा पांदम दंगसी मणिपुर दसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तांग तरादा हर घर तिरंगा सेलिब्रेशन होगोपीग्रे अदुना भारत पुंबगी ओइना तांग तरामाथोइदगिना तांग तरामंगा फावबसी लेप्तना हर घर तिरंगा की प्रोग्राम धरकनी हाइरिबा प्रोग्राम असिगी पार्ट अमोइना ngasi sisu भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश बिष्णुपुर जिला की बाइक की तिरंगा रैली अमा अखोई चसगनी State Central Library Imphal Department of Art and Culture Government of Manipur Amadi Manipur Library Association MALA na sinduna State Central Library gi Auditorium Hall da Observance of Library Day gi thauram ngasi pangthokre tharamadu gi manung chana miyamna Father of Library Science haina khangnaramba Padma Shri Dr. S.R. Raganathan gi chamaga kuntra nithoirak suba gi mapok kumon gi thauram amaso pangthokhibaga loinana leikhidaba Dr. R.S. Raganathan gi photo da leishu katuna ikai khumnaba utkhi thauramaduga mari lenana Art and Culture Government of Manipur gi Retired Commissioner K. Radha Kumar na fongdorakpada library gi oiba thabak thauram ama tawbada ngasi puliba miyam asigum ukhiba fangdre library gi Thoram Singda Miyamna Thawai Iyaw Yaw Daba Adu Ngasidi Khara Makai Fagatle Manipurda Hana Lairik Pabagi Hainabi Layam Daba Adu Hauziti Lairik Pabinaba Miyoi Kaya Tholakle Miyoi Ba Amana Ahemba Laushing Tansina Bakonabada Library na Achoba Mating Pangli Haibasi Ikam Khangnade Yumda Lairik Kaya Laiduna Tham Laga Lairik Pabagi Chanabi Tham
थमलबसु लाइब्रेरी द लाइरिक पाबगा यामना खेनयबा लई हाइनसु फोंगदोकी थरम अदुदा आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की रिटायर्ड कमिश्नर के राधा कुमारना मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन मलागी प्रेसिडेंट आर के रामेश्वर आर्ट एंड कल्चर मणिपुर की रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर के सोविता अमदी रेम्स के रिटायर्ड लाइब्रेरियन डॉक्टर एन गिरिधरीना थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याकी लैसलपदा मरुइबा पाउ मुखाना पिजरी पॉइंट बाय पॉइंट अमदी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस पुथोक्तुना फ्लोर दा डिबेट तौनसी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना असेंबली सेशन दा थमख्रे कांग्रेस अमदी बीजेपी की वफम तोलगा मणिपुर की मियाम कन्नब खोनसी हाइना एमएलए नासिर फोंदोक्रे अमदी कांग्रेस पार्टी की एमएलए मंगाना ngasi अरोइबा असेंबली मिफमगा मरी लेना स्पीकर दा अइबा चेरोर अमा पिसनख्रे अमदी वाकआउट तौखिबगी क्लैरिफिकेशन पीख्रे ngasi gi नॉर्थ ईस्ट विंडो ना संदोकचबा मणिपुरी पाव मतंग स्वाइदा लैसिनजरे मिडेंग ताबिर पुमना पो अमुक हना खुरुमजरे।